afite imyaka 7 yonyine. Uhereye iki gihe Bukayo Saka yatangiye kujya akina mu ikipe y'abana ya Arsenal, yaba ari ku ishuri agakina mu ikipe yo ku ishuri aho yigaga. Bukayo Saka akina muri akademi ya Arsenal bitewe no kugira ikinyabupfura, yagiye azamurwa mu makipe y'abato atandukanye mu ikipe y'abana ya Arsenal. Yazibaye mu ikipe y'abana bato ya Arsenal yitwa U9, ikipe y'abana batarengeje imyaka 9, ndetse na U12, ikipe y'abana batarengeje 12, ndetse na U15, ikipe y'abana bato ya Arsenal batarengeje imyaka 15. Akaba yari umwana urangwa no gukora cyane kurenza abandi, yiga vuba kurenza abandi, ndetse akagira n'ikinyabupfura no kwicisha bugufi kurenza abandi nk'uko ise yari yarabimutoje. Mu mwaka wa 2018 Bukayo Saka yasinye amasezerano ya mbere nk'umukinnyi wabigize umwuga mu ikipe ya Arsenal ku myaka 17 yonyine. Akaba yarabaye umukinnyi wa mbere ukiri muto wari ugiye gukinira ikipe ya Arsenal yari yahuye n'ikipe ya Eintracht Frankfurt, akaba ikipe ikomoka mu gihugu cy'Abadage. No mukino wabaye ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2019, ukaba wararangiye Arsenal itsinze ibitego 3-0. Muri uyu mukino Bukayo Saka akaba yaratsinzemo igitego kimwe ndetse agatanga na assist 2. Mu mwaka w'imikino wa 2019-2020 yagize uruhare rukomeye mu gufasha Arsenal gutwara igikombe cya FA Cup, ibintu byatumye uyu musore Bukayo Saka abantu benshi babona ko kose ni ibintu yavuze ko agomba kuba afite kugira ngo yumve yishimye, ndetse bimwe na bimwe bikanamufasha gutegura match zitandukanye. Bimwe mu byo yavuze ni ibi bikurikira. It's really special to me. I try to read it every night before I go to bed. I've learned a lot from it, still reading it all the time, so yeah, it's important for me. Religion's a big part of my life. I'd say I'm a strong believer in God. Reading this Bible all the time helps me to learn more and more about God. I normally memorize the messages and what it means and